E huble ye pi wa ro ki pralok ki was nyao suku ya ap ye ki khubor wa phalla ha uniu channel tenne gasngi ki khubor wa phalla wa kwa open nyao chapi wa kem ki pulit ka Madhya Pradesh hado sangut ki bro wa kan thup arngut ki doctor ki wa emkti wa da ya ikhonbo hei dor arlak sanphaw hajar tangka Techwa was dangi chiki khubor lada empu emu depi u subscribe ya new channel snyao bha ye subscribe we ngat how to bell we meitu khnang wa yopten cho cho phi yo yiki khubor wa thame te tons dang no I chiki khubor ki pulit ka Madhya Pradesh da kem ki hado sangut ki bro wa kan thup ya arngut ki doctor ki wa emkti wa da ya ikhonbo heidor arlak sanphaw hajar tangka Ya ini ikhonbo dakha da ka khanna kanthai kawadang khian irta hakhanwa district da ong da ki bru sarkar ki pulit ka Madhya Pradesh da suba ki le wa kini ki bru wada ya ini ikhonbo jo le business ki hei wodai khonbo we damang namo da target bhaki ya ki tu ki khonbo ki wa dakha da ki tu ki wampu em udebia namo ki wapun khonto wa kitu ki manbe ki wadang khian irta ki wakha khon dang ha irta hapo ka khat prasnem da ong da Vivek Singh u superintendent police ka khanwa da kem ki pulit ya u Dr. Saurabh Soni u wa em clinic hakhanwa Dr. Renu Soni utre ka maternity hospital ka Sanjana Patel ka nurse ha ka district hospital da kemle ya u Monsi Khan wa u Kamlesh Patil ki wakre ha ka clinic u Saurabh Soni hapo ki section ki wa pher yong ka Juvenile Justice Act u superintendent police u Vivek Singh da ong u wa ka wi na ki khana kanthai ka wadang khan rules nem irta ka wa mpu em udebia dakha khon ko da u khon chenrang ha ka tu ka taya wadadep hapo ka maternity hospital yong u Dr. Renu Soni ki wa hayung hasem yong ka ni ka kanthai da kantai ki wo pdiang ya uni u khonbo kam uksu yong ki kamte da ya liwan ki ya ka te ka kanthai chayung dewa e ya ite ikhonbo hapo ka te ka hospital hade neite u Dr. Saurabh Soni da EU ya ite ikhonbo cha ka wi kanong pan kha khon ha ka te ka hospital namo ka midwife yo pai yo ya ini ikhonbo kattu katnisngi hei tha wo pen tip cha ki pulit u Dr. Soni da ya kalam dai u ya ini ikhonbo cha ki chikurim wei dapan biang o ya ite ikhonbo na ka te ka midwife namo ka nong pan kha khon tangwa kani ka bru mmd ukwa koki upan un ini ikhonbo kat wakamte dapan tip ko cha ki pulit hei por wa takit ki pulit yeki da chem ki wa kani ka nurse yong ka government hospital wa tip kam ka Sanjana Patel da jo pen tip ko cha u Dr. Saurabh Soni chaphang ki tu ki bro ki wampu debia wa ki tu ki wayo khon dang ha irta wakhian ki tu ki wam kwa khon uni u doctor da jo yaklam o wa ki wa hayung hasem yong kini ki kanthai ki wam kwa khon wei nto open tip ne khana ki cha ki wi won ki bro hadin neite u Mosin wa u Kamlesh jo tho ki ya ki chikurim ki bro ki wam em khon ki tu ki wakwa utheit khon wei da dai ki chaki da ong da u investigating officer ki pulit dayale chitom ki utho jingtip yo tip ki hado kat won ngut ki khonbo ki wa da dep ki udai hado ne kasngi ki pulit da dep pan bana pa ba ki le yo tho jingtip chaphang ki wi won ki case ka district administration da khang kole ya ka te ka clinic wa ka wi ka dukan dai dawai yong ute u doctor wa emkti ule yeni kam u Dr. Saurabh Soni ars nem nachwa ki pulit ka Madhya Pradesh da dep yo ki wokem
ยากิบรูวาได้คอนโบกิวันเละบิสเนสเฮวาได้ยากิคอนโบวาคาดากวีกะขณะกันไทยกวัมปูเอ็มกุริมฮาจาบัวเฮวาดังตัมชิพาวงุดกิบรูกิวาดายอเกมกีนามาฮาราสตรามาเดียประเดชวานากุจารัตกันนิสงีเมมเดอุเตนกิบรูยากิกันดอนกาอันดาได้กียาอีคอนโบนโมดาได้กียาอีมันเซนบรูกัมวาได้ซัมเบสเนียงซัมเบสเอียร์กันนิสงีดากอร์ดากาปอยซายาอีมันเซนบรูแต่ดูกินีดอนฮีกว่าเอาเป็นสญาวจะพีเนกจันมิดคุบเลยพีวรอสญาวพาฮัมดามุย subscribe your new channel ขนังว่ายบเต้นโจโจพิวยอยกิคูบอร์วัฒเมคุบเลยจิบนยพีวรอ